Thokozani-ke bantwana bethongo, thokozani nina bogogo, nina bomkhulu. Simemeze iy'ndlondlo zonke, amakhosi iy'thunywa zonke, iy'dalwa zonke emakhosini amakhulu. Sibingelele-ke kubona bonke ogogo omkhulu, sibingelele kuy'ndlondlo zonke. Iyona-ke ingwemabalabala le ushoba lezitha. Umkhulu Makhosela emakhosini amakhulu kwisigodlo sengwemabalabala. Unyanga umthandazi ekhona endaweni yasePhayindani, ekhona endaweni yaseThekwini. Makhosi amakhulu, ey'ngane zakwethu-ke namhlanje ngizocela ukuthi sikhulume ngokuphehlelwa kwamanzi amnyama. Ukuphehlelwa kwamanzi amnyama. Ngane zakwethu-ke ukuphehlelwa kwamanzi amnyama lokhu kuhluke ngezigaba eziningi. Kodwa namhlanje-ke ngizokhuluma ngokuphehlelwa kwamanzi amnyama ngokumuntu osebenze idlozi lasekhaya. Ngoba nokuphehlelwa kwamanzi amnyama kuyenzeka kube umthakathi osebenze insila yasekhaya. Kanzakwethu-ke sibona-ke kunemindeni eminingi kunesimo esisodwa esishayayo sonke. It's either abantu abaphumeleli, abantu abashadi, abantu ababathole abantwana, abantu abasebenzi bonke ekhaya. Ukuphehlelwa kwamanzi amnyama-ke ngane zakwethu-ke umuntu uyahamba ayophehla amanzi amnyama endaweni yasehlane. Lolu khamba uma elishaya ehlane uke avale amemeze idlozi lasekhaya kube ngazuthi uyaliphendula. Uma eliphendula-ke idlozi lasekhaya ube-ke esephakamisa amanzi amhlophe kuyena. Okusho ukuthi-ke usewumuntu-ke manje lo osebenze idlozi ukuthi limsebenzele yena yedwa ekhaya. Uma-ke limsebenzela yedwa-ke ekhaya, abanye abantu basekhaya bayashayeka ngey'ndlela eziningi ezahlukene. Ubone engazuthi uphumelela yedwa ekhaya noma uphumelela yedwa emndenini, kodwa kube khona abantu abacindezelekayo. Ngane zakwethu-ke lo muntu-ke uyayihamba le ndlela ayihambayo iphehlelwe ayishaye ayikhuphule. Uhlala njalo ayenze lento ukuvala izinhlanhla zabantu nokuthwebula izinhlanhla zabantu zibuyele kuyena. Lo muntu-ke uthwala ngalo idlozi enze isimo sokuthi idlozi lilalele yena, idlozi lisebenzele yena ngaso sonke isikhathi. Ufica kumndeni wonke abafana bakhona abasebenzi, ufika umndeni wonke amantombazane akhona akashadi. Lo muntu-ke simbona ngani-ke mayese sesibuka phezu kwesimo somndeni wasekhaya. Lo muntu kube uyena muntu ophumelelayo, kube uyena muntu othola izinto left, right and center. Kodwa bonke abantu bomndeni abaphumeleli, bonke abantu bomndeni abatholi lutho. Isifo lesi esibi, isifo sebhadi elilethwe ekhaya ngoba naye lo oliphehlile lolu khamba lamanzi amnyama kuyenzeka idlozi melinenkani makuyidlozi elingafuni ukuthwetshulwa libuye lizoshaya ekhaya kushone abantu, libuye leli dlozi kubhujwe egcekeni. Ongaze kube ngazuthi isimo esiyohamba sigcine ngazuthi masilungiseka ngokuhamba kwabantu behamba abalaphi, behamba izinyanga. Mase-ke lesi simo bayasilungisa basigeze, kuklinwe igceke libethelwe abantu bonke. Kube khona iy'nsebenzo-ke ezenziwa zikhulunywe inyanga ekuyizona-ke zokuqaqa izinto eseziboshiwe phezu kwey'mpilo zabantu. Lokhu-ke mase sekwenzekile lo muntu oyenzile lento uyashayeka, lo muntu-ke oyenzile lento uyaphupha ngoba lo muntu uyacushwa. Lo muntu uma-ke eseya enyangeni yakhe le emnikeze le mpande, ibe-ke le nyanga isiyayi-upgrade-a lento kugcine sekungazuthi lo muntu usenishaya ngezilwane, lo muntu usenishaya ngey'chitho. Lo muntu-ke manje usenithakatha ngempande engekho yinhle ekhaya. Now-ke uma-ke kwenziwa lento kuyenziwa mase kuyacushwa ukuze mayizama ukuphakama yonke lento ayenzayo ibuyele kuyena imshaye abhubhe akhohlwe ngisho nayi-I_D number yakhe. Kwabanye bayashona, kwabanye bahanjelwa yingqondo.
Kanzakwethu-ke loku-ke kuwuhlobo lomuntu o-selfish, lokhu kuyihlobo lomuntu ozibheke yena yedwa. Kodwa-ke futhi-ke asibuye siqaphele nganzakwethu ukuthi yini esiyifakayo egcekeni ngekhathi sibethela ngoba kuyenzeka sikhande izilwane ezizohlala egcekeni ezizophendula abantu babe zilwane. Kukhona nje abanye abahamba bayobethela, bebethelelwa umuntu, bahamba benqunu ebusuku bebethela, bay'tshena ukuthi bayavala, bavala abathakathi, bavala lesi simo samanzi amnyama, kanti sebakha isilwane egcekeni. Uma-ke lesi silwane sebesakhile, siyaphenduka sijike sibe yinto ezoqotha lapha ekhaya. Uma-ke lesi silwane sesifikile sesijikile saphenduka saba yinto ezoqotha ekhaya, kuphenduka izinto abantu bafe engazuthi zintuthwane. Kanzakwethu-ke ngaso sonke isikhathi asiqaphele izinto esizifakayo egcekeni. Uma kufika inyanga, ibuze inyanga ukuthi senzani manje, kungabi khona into ezokuthusa uma kubethelwa ekhaya, ngoba baningi abantu abenza izinto ngendlela ezahlukene, zinyanga ezenza izinto ngey'ndlela ezahlukene. Omunye uzokubethelela ngamabutho, amabutho asebenze kahle, avale abathakathi, asebenze kahle kungatshontshwa lutho ekhaya. Kodwa uma uthi uthatha ukunothisa, iy'ngane zala ekhaya zijika zonke ziba izigqila zala mabutho ngoba la mabutho ayalala nazo. La mabutho enza imikhuba khona lapha egcekeni ezogcina iphumela ngendlela embi. Okusho ukuthi ngekhathi udila nomthakathi, dila naye ngendlela e-clean, udile naye ngendlela engaphandle kwesango isikhathi esiningi, ukuze lezi zinto osuke uzenza zokuthwebula ubuyisela emumva inhlanhla yakho, zokuthwebula ubuyisela emumva inhlanhla yomndeni ekade sithwetshuliwe noma ekade sitshontshiwe. Siyaqaphela-ke la ey'ngane ukuthi singazenzi izinto ezizogcina futhi nathi sezisilimaza noma kade sithi sizama impilo. Ngane zakwethu-ke siyaqhubeka kwingoma Balabala, siyaqhubeka kwingoma Balabala T_V. Lona-ke Shobalizitha leli uyena umkhulu Makhosela. Lesi siqephana nje ngithi angisikhiphe namhlanje ukuthi kukhona abantu emndenini abaphehla amanzi amnyama bewaphehlela abanye ukuze bona baphumelele, abanye abangemuva bangaphumeleli. Lokhu-ke ngane zakwethu kuwuhambo oludla imali ngoba lolu hambo uma kulungiswa isimo somuntu siyalungiswa. Manje-ke umuntu uyabuza, mkhulu ngimbona ngani umuntu ophehle amanzi amnyama ekhaya? Imvamisa la bantu abafuni ukuzoshisa impepho ekhaya noma benza imisebenzi bayayenza bangatsheni muntu. Uma benza imisebenzi bayahamba bayoyiphekela le nyama ephekiwe, bayiphekele ngaphandle kwegceke. Okusho ukuthi umuntu uzopheka kowakhe le nyama mase iyabuya azoyinikeza abantu badle, baphuze, bajabule bathi abantu sibusile ekhaya. Kanti lokho kubusa kwakuwukucindezela kakhulu umndeni. Siqaphele, siy'gade izinto ey'njenganalezo ukuthi yonke into uma kuthiwa yenziwe egcekeni ayenziwe ibe sobala. Kungabi khona izinto esithi mase sizibuka sicabange ukuthi ayi, ungathi kukhona mekungekulunganga kule nto ekade yenziwa. uNkulunkulu-ke anibusise-ke ngani zakwethu, idlozi lenembathe, siqaphele ngaso sonke isikhathi ukuthi singenzi into ephambene nendlela